CA. Say aban we ban wo bi enwuma na no se ope workers. For certificate bless e be adwuma wo de we. Wo de we. Inti wo di kan ma wonim de no. Wo to nyansa na ma wo de gu adwum. O ma o skills na wie. Na wo wie a adwuma ni for certificate ni be na koya o se enne ye nya wo fu no bi se free education ye mura ye waste mfaso bi ni so awofu a ebidio mu kokoo no masi awowa o mabra bo anya yie me kan me krom man bi de ni kokoo si awowa koji just 5 million ba enya just because that time is ka ne bani wi school no na emfie ni asoma eso sanji ni kokoo ni back ne bana chentra eso ko university o sande koy man ne kechere ne se we de oni ni nkomfiem biom o gi ne trama opede a esan se onni binti o gi kokoo no papa no e bana nwi school na papa ne wuye papa ne de yiawo ene awreho so kokoo no a o de just small money e gi kokoo ni free ni nsem o di yawo o pene ba ne kan ko kekeo ne ba ne yedie ba o wuja ne ba na ho abofra no ena otimi wie school aja bie ni ho bibie ni ho a obetimi dia ko nanim nti no wadane nsanom hwe wakuni papa ne papa de ne ba ne ho do ama na wu awieye no so no wentimi amfa school na nko ba because why ne be so no so ejopade e wo fie a papa ne betimi didi hu kakra no di bia hwe school no papa ndi kusia wo wa mfa kusia wo se be wode ko bon kwasampa brawo na mum odi sia wo se wode bebone ban education system no na da acha kola na yeyi a wotimi ahwe ne bi but nipa bonefo a ye wo sika ye mu ahiafo no etimi defe no oji ne jopade enye ba ko pe me se masa wa ba ka free education wasem no wo ye senya ade papa emfaso ni sunu wo ye nipa bonefo na sa bebi wo nyankopon ho anu me bi a anase ya ka wo sen ko de sori temu nananko sa afo na mbaga tienu wo simu namase enipa o mabrabo destroy because of free education awofu ni sika omodo mbeko am life aye basa adane sanom adane ko sampabra adane ko hwifo sika awmu wofu anya me education system no baby pa ko pa me peso mo yen sakra ne say one more I was a level ba ho from aggregate 6 to be a 30 and a 32 pe mo ko free education from 32 no e ko nyina no san ko sua de back to junior high no kona ko sua na refresh wadwene na osan ko trobi mu na utwa na wonso ko trobi that's all because obi ayi 40 odidi free or debt free sebe ojina na free enso wonya hwe ho obi a school no because enya ne dia yes e free ntino eso oko wantwa utwa 100 kra na obeko school ni free eno ne me big problem amewo e wo free education say aban ne nyensa sakraye no keke that's all one man aggregate mra ho say from 1 to 30 6 to 30 penny yefa nanken wan na omo ben no akoso aben na wa wantimi anko no wasan ko school no because ko primary ho a esan ye free no wa ko sua de ne mo e be attaching to for so ko secondary school nko ade a wo be for so sin otimi akobi ade a me hwe free aban no ho say obeye pe ene sa ade no that's all but so ka tell me say Ashanti region enya impuntu bia enu ntie ne wo fa ne video obi a yako demolish yakoya emfa ne ho na edi dinatem di guna nimu ase all because of tribal le man we pepeni kotoka asantini we ye bununi we yes asantini we ya achimuni se ya ne rebeko ne sambo yachi ne de ko ne da ba yachi ne de ko ne da ba yachi ye betimi se ya until that kid don't come and now you are mad
You are totally mad. So catch me say, impuntu bien koso. Asante region, enye impuntu dume bia. Uyare da. Wake up. Wake up. Wada. Wonim de woka. Woye kwate beka fo ni bia kwate bekire. Wote me da asabe ona fa okra. That's all. Na se wani da ho a wonim de meken na wotie de meken na wako ayam ohwe mu ya. Asante region emfa ne basasa de woka no na ye propaganda and these settings now. Sami je mfitro to wo so mbeye no. Ana omo ye. Enti omo fi ase nam dwom fo ma so. Eye campaign egusu ebo epoboni renkofo trim se na nado eya chim ni nti wona obae na hwe enani 3 days na we tie mind bi I think we Nigeria ni na me show so besi other foreign country wache nti uhwe ni kasa na uhu se Africa but na okot okensem bi na me da to mi page ho wo a opese wo ye no do wura wo akwase a ubuhu okasem bi fa Africa ho na mani rough osi Africa adia ekum Africa pa first a discrimination yeah see abrofo ye racist mi dunyankopon abrofo ye gooder than gooder abrofo omo ye gooder than gooder. I see 2000% more than we. Na ocheche mwa koduru se okaya we beduru ebe so Ghana so. Asem okaya no. Ocheche mwa bi beduru Ghana ye susu bi. Se so wo African leaders a omo ba na eyima reho oka no. Na de okaya bia so ye fact. O se wo African leaders a omo ba ewo system no mu a obi biala oba wa target say owo vision say obema Africa a develop bia no na ono ane ni opponent na ono mu wo kro no mu no ni opposition party anase ono ane ho kofo no mu ya no mo ko opposition party no mu say amanfo wiase nyina hwe say Akufo da obopa na yakobubu baby enkrofo da adenti na wudi abrosa ye nyina wo wiase yebe wu yebe ko ebi ko ne bi ba ye generation we ye wo musisi ade ye wo ne ye wu 30 40 29 no eye normal eye normal enya ba ye o enya honhom fin bia na wo ba bi o na mum ye ya na ye fa sa problem no ele sensen ye kon ye na ye politics min timi mfa mahama a preacher me to say me di ni ho agro meka madwea kire no adapa ye ode ba ga nan se maka kire so no dada pa ba eno doesn't mean say me ko